Hi svima, dobrodošli u još jedan monthly empties, to jest proizvodi koje sam potrošila prošli mjesec. I ukratko ću vam reći bi li ih ponovno kupila ili bi radije isprobala nešto novo. Prvo imamo Borotalco, ovo vam je moj onako holy grail ako znate šta to znači. Uglavnom, proizvod bez kojeg ne mogu živjeti, apsolutno najbolji dezić koji sam isprobala i kupujem ga svaki put iznova. Ima super miris, fakat jako dugo traje i ovo je stvarno jedino što koristim i uvijek se vraćam ovom proizvodu jer je stvarno jedini koji mi radi. A probala sam ih stvarno, vjerujte mi, već previše. Zatim imamo Bioma kremu. Već sam pričala o njoj, ali da ponovim, nije mi se svidjela i ne bi preporučila. Sigurna sam da ovdje ima još proizvoda jer sam stvarno jako brzo potrošila nekim čudom, a problem je u pakiranju zato jer, kao što možete vidjeti, jako puno ima ove plastike koja je izgleda odlično, jako slatko pakiranje, ali jako nepraktično i da, ne mogu uopće doći do... da, ništa od toga. Tako da to me ljuti, ali također me ljuti činjenica da apsolutno ništa ne radi, stvarno ništa specijalno, ja mislim da ću se vratiti svom CeraVeu. Zatim ovo da se riješim jer pada. Ovo tu sam uzela kao tester sa Notina u ovom kao Discovery boxu, jako fora, možete izabrati 6 testera, inače jako mi je osjetljiva koža na te kreme za sunčanje, svaki put dobim prištiće. I nažalost dobila sam ponovno, ali puno manje nego inače, dobila sam onako jedan mali, ali kao ne želim dobiti prištić dok koristim kremu za sunčanje. Mislim, možda nije zbog toga, ali koristila sam 3 puta i svaki put sam dobila, tako da mislim da neću stikat s ovom, iako je stvarno super, znači odlično se namaže, jako je lagana, jako se dobro blenda, ne ostavi nikakav onaj bijeli otisak, nije masna, ne osjetite da ju imate, ovo je također i 50 plus faktor, dođe kao onako krema, serum, super je, tako da preporučam ako nemate osjetljivu kožu, ali ako ste kao ja, mislim da nije ovo najbolje, iskreno. Tako da nastavlja se moja potraga za kremama za sunčanje. Sljedeći proizvod je Drunk Elephant Cleanser, o kojem sam također već pričala. Uglavnom, ovo je stvarno odlično. Toliko odlično da sam morala odrezati ovaj čep, to jest vrh, da dođem do zadnje trunkice proizvoda i stvarno sam se potrošila. Dugo mi je zapravo trajalo i stvarno je super. Sve počisti, jako je blag, odlično, sve preporuke. I zadnji proizvod je Fit Me Concealer, stvarno klasik, znači odličan proizvod, kremasto, lagano. Jedini problem kod ovog proizvoda je to što ne pokriva baš super. Jako mi je dobar za onaj kao no makeup day, to jest onako za školu, ali kada mi imam neko natjecanje i želim pokriti neki prišić, nije baš najbolji za to. Tako da sam kupila si novi korektor, ovo je od Essensa, jako mi iznenadio. Jako je sličan ovome, ali malo bolje pokriva i duplo jeftiniji, tako da evo, iskreno preporučam malo više ovaj. I to je bilo to. Love you all, bye!